Crna Gora, Bar, to je mesto gde je održano 9. svetsko univerzitetsko prvenstvo u karateu. 300 učesnika iz 38 zemalja je doputovalo na Balkan. Takmičenje u karateu je podeljeno u dve kategorije, to su prvo kumite, odnosno borba, 5 težinskih kategorija za dame i za muškarce i naravno kate, tehnički veoma precizno definisani pokreti, odnosno demonstracija ove drevne veštine. Ovo je veoma dobro iskustvo i važan korak za nas, za naš tim i naravno za našu zemlju. Među devojkama, beloruski tim je osvojio prvo mesto ispred Makedonije i Meksika. Divan je osjećaj biti na prvom mestu i pokušat ćemo da pobedimo i u drugim takmičenjima. A naravno, u budućnosti ćemo trenirati sve intenzivnije. U kumiteu Japanci su osvojili 2 od ukupno 5 individualnih zlatnih medalja, a slavili su i na timskom šampionatu, odnosno u timskoj konkurenciji. Druge titule osvojili su Egipćani, Iran i Slovačka. Ovo je dobra prilika da se borimo protiv najboljih na svetu. U Brazilu nemamo tu mogućnost jer mi možemo da se borimo protiv Sjedinjenih Američkih Država u našoj regiji, a ovakva takmičenja nas čine boljima. U muškoj konkurenciji, u katama i u kumiteu, Ahmed Šavki iz Egipta je bio izvanredan. Impresivno je, neverovatno je završiti karijeru univerzitetsku zlatnom i srebrnom medaljom na svetskom univerzitetskom šampionatu. Na ovom šampionatu Japan je osvojio ukupno 5 zlatnih medalja na 12 takmičenja, Iran 3, uključujući i titulu do 60 kg sa Amirom Ahdijem Zadehom. Ovo je dobar turnir za mene jer za par meseci imaću svetsko prvenstvo u Berlinu u Nemačkoj. Ovo je bio dobar turnir da vidim gde sam. Na visokom nivou su bile borbe i to će mi pomoći u pripremi. Izvanredan turnir za Iran koji je osvojio timsku zlatnu medalju. Pobedili su u finalu Makedonci.